Nā te whakakorenga o te kaupapa pūrākau uenuku I tōna tikanga kia whakahaere hia e ngā kuini e rua nei e Erika Rawa ko Coco Flash I te whare pukapuka o here taunga. Ka toko ake te whakaaro I a Ngāti Uenuku mā ara kia hui rātou ki te whakanui I a rātou anō hei kaupapa mā rātou I te korenga o pūrākau uenuku. Hei tā te kahika o here taunga, hei tā Sandra Hazelhurst, nā te he me te mōrearea o ngā kōrero I whakamāhorahora hi atu rā e te hāhi ora ngāke mō uenuku pūrākau ka whakakorengia I runga I ngā māharahara kei tupu he raru nui ko te hapori whānui te papa. Ahakoa kua whakakorengia te kaupapa pānui pukapuka I ki mai te hunga takatāpui kei te tū tonu rātau. And we invited our whānau to come and stand with us, have a peaceful presence and show that you can cancel events but you can't cancel community. The people have the power and will always be here. Whakapapa connects us. We're all from Atua, we're all from Atua and Te Ira Tangata joined together. I tā mai au I tēnei ata, ki te tautoko te kaupapa, aha ko te aha, me tautoko te kaupapa. Be who they are, and that's the community we strive for. I hope Erika and Coco will come back. We will do it differently. Tōna tikanga ka pānuitia e te tokorua he pukapuka takatāpui ki ngā tamariki. He oi anō whai muri I ngā mea whakawiti I au katingia. Yes, we had heard through the Destiny Church that there was going to be a protest and we had major concerns for our staff, for our wider community, for our children. I tae mai te rōpū Man Up no Destiny, engari kāre rātau I te hia kōrero ā kāmera mai. I toro atu mātou no te karere te tumuaki o Destiny ki a Brian Tamaki, engari kāre anō ia kia hia kōrero mai. I toko ake te kaupapa I te rā nei, whai muri I te kaupapa ōrite I tuai ki Turanga. I reira tai atu ai ngā kaiporo tehi pukuriri ki te whare pukapuka. It brought me so much mana and power to see that although they received threats, although they had their rainbow crossing painted over and they still showed up, the rainbow story time still went ahead. I tae mai a Heather Skipworth ki te tautoko he tamataka tāpui tāna. My baby boy, Teo, is one of the most beautiful, angelic humans to walk this earth. And the hate and the condemn of who he is in his authentic self is very hurtful as a mum. E ai kia Hazelhurst ka hoki mai anō te pānui pukapuka takatāpui ki here taunga, a tōna wā. Aroha Treacher, te karere.